It's the evening light shining through the curtains, the time before the night. Vay olsun, balam turmuşlarına toparlı olsun. Vaxtlı ol balam. Balam vaxtlı olsun. Asem ağzını gör. Ten arıp ten qarısın, bala çakalı olsun, ömürleri uzun olsun. If I wish myself a superpower, I would make this moment last for hours. If I had my will, time would just stand still. Yumuşak kızımızdı, turmuş yoluna uzatıp çatalız. Şu bay olsun benen Aysema kızım, vaxtlı olsun, bölük 400 olsun, ağarıp kıvırıp, balalı çakalı olsun, özlerinden koyup, şu daima Kırgızstan'ı şengen, vaxtlı yaşlarından olsun. The sun is going down. Your skin is like a painting. The light is perfect now, but I can feel it changing. Kids are probably soon. Don't get me wrong, I'm ready. Will I know what to do when we're no longer two? Это для моих афишек, старших и братишек. Мне нужен новый немец, 63-й недвижка. Хочу жить красиво, не считаю это слишком. Я сделал новый лям, так что двигайся, малышка. Камеры вспышка, лицо напишем. Вэшка, гостишка, спасибо Всевышний. Рэперы болтают, но вживую будто мыши. Поэтому рэпак их звучит как отрыжка. Нет жилки общаться, никаких подкастов. На руке милый, и да, это кастом. Сделал деньжат и скинул для Настра. Мамуля улыбается, вот это вот хастл. Эй, чика, а ну завали-ка, горячий как аджика. Связь береджика, Шимкент картинка. Высшая лига, what's up, my nigga, what's up, my nigga. Давайте танцевать на казахском. Why would I want to fly beyond the last red eye? Talking to your voice, only hearing noise. Oh, it's not enough. All of the nights I spent drowning my discontent, wasting me away. Everything has changed now that I found us. And it feels like home. Darling, if you don't mind, I'll take your hand tonight. We could just slow down time. Let me adore you. And from the moment I looked in those dark brown eyes, I can't remember before you. Why would I want to go now that you're all I know? Smiling under stars, playing chasing cars. Something about the art of music in the dark, and it feels like home. Darling, if you we could just slow down time. Let me adore you.
Bay bolsun balam, baktulu bolsun. Asema kızım teң arıp teң karısın, bala çakalı olsun, ömürleri uzun olsun, денсаулықтары чың болsun, ар дайым жүзүнөн күлкү кетпесин, бактылуу балдардан болsun. Бай болсын, балам тұрмыштарыңа сапар болсын. Бақтылы бол балам. Beni şunçalık çoğalttım. Bu yağına öz tırcılığını olup, özümün ağarıp kıvarıp, memnuniyet kemelat. Kırıktan anladık yaşlardan malı var. Git doğanlarımdan var bol, bay bol. Şu ülkemiz bay bolsun. Bugün үйгө той экен. Бактылуу болсун, кармашкан бала эч качан üzülбөсүн. Şu келген келин имандуу, şu үйдө бирин эки кыла турган келиндерден болсун. Тапкандарды барака пайыз берип, жашылыкта да ушинтип ойноп күлүп жүргөнүн насип этсин. Биздин балабыз бактылуу болсун, кошкону менен кошарып, өмүр бою жакшылыктардын арасында жүрө берсин, балалуу чакалуу болуп, келинибиз ыймандуу, ынсаптуу келиндерден болсун. Каалайбыз жакшылыктарды.
барган жериңерден сүйдү жакшы көрүп, тартиптүү балдардан болгула. Кыргыздын балдар андай экен, мындай экен дедирбей. Мына досуңар бар экен, рахмат дегендерге. Салам. Соколум, айтып болсун да. Амин. Allah Teala çekecek makta olsun. Kala otursun. Buna şey iki yaşız baktırı olsun ha. Karmaşkan olur, hiç kaçan başı olsun. Жақсы var, oynak bilip gele. Sarıkolatın atı bir maktat bile gele alayım. Sarıkolatın balları gele, degen söz olmasın. Siz kamançak oluyorsun, daim toyda olsun. Sizlerin toyun adam şunda sıkmatta olup şunda oyun bilip oluyorsun. Айтқаныңыз келсін. Plain Jane, Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes made to feed a village in Liberia. TMZ taking pictures, causing my hysteria. Mama see me on BT and start tearing up. I'ma start killing niggas, how'd you get that track? I attended Harlem picnics when you risk your life. Uncle used to skim work, selling nicks at night. I was only 8 years old, watching Nick at night. Uncle Psycho was in that bathroom bucket. Knife to his gut, hope daddy don't cut him. Suicidal thoughts brought to me with no advisory. He was pitching dummies, selling beans, mad ivory. Grandma had the arthritis in her hands, bad. She was pumping pills like rappers in society. I'll fuck a bitch for the irony. I said meet you at your coat and your bitch keep eyeing me. Ride with the mob, through Allah. Check you and me, in through your job. Bird is the name, big baller did the chain. Turn on for the watch, cause he plain Jane. Ride with the mob, through Allah. Check you and me, in through your job. Bird is the name, big baller did the chain. Turn on for the watch, Prezi plain Jane. Suck a nigga, do the Şu kızımızdı turmuş yoluna uzatıp жатабыз. Şu Байболсун менен Айсема kızım бактылуу olsun, бөлүк 400 болsun. Şu барган жерине бактылуу болуп, агарып көгөрүп, балалуу чакалуу болуп, өздөрүнөн көбөйүп, şu дайыма Кыргызстан ишенген
baktılуу жаштарынан болсун. Şu kayın yurtun bizde sıylagan, iki tarafta teng sıylagan жаштардан болсун. Байболсун Байке, я всем желаю вам всего самого наилучшего, желаю вам счастья. Будьте счастливы. Ая Шасема бактылуу болгула, кармашкан колуңар үзүлбөсүн, көп балалуу болгула. Ошо счастья и любви. Биринчиден денсаулык, экинчиден акчалыктı. Байболсун Жезда, Асема эже бактылуу болгула, бала чакалуу болгула, бактылуу болгула, мен силерди жакшы көрөм. Асема и Байболсун, будьте счастливы навсегда. Асема, желаю тебе счастья. Асема, куттуктайбыз, наша добродушная и самая веселая девочка.
35 bin. Жеңе мынаны қара. Жеңе мынаны қара. Біздің баланың прическасы өзі 10 bin. Прическасы 10 bin. Sıkma gidelim. Cengiz sizden başımızda. 20 bin belgili. Şuru alma. Oldu. Naran söyleşiyoruz Cengiz. Yok söyleşiyoruz. O şahitten var Cengiz. 20 belgile şuru algıla. Kızdı. Cengiz hadi belgile hadi. Cengiz bizim bala köle köle ıskasın. O şahitten. Abet boldan Limanlar da ötürsün lan niye durasın hani? Ana. Cuma öt tasma diyor. Kızlar ki kızmayız mı? Aktan öt. Hepsini de ileride üstüne. Ya aktan olacak da bir konu da şaka gibi. Bak bak. Hele git. Zenginlerin çakır. İşte öyle senden bir koy. Oğlum gelmiyor kıyına gitti gibi. Zenginleri sen sınav yürü hakemler. Mavaşan kuytu bu onda. Sen de boş. Kıyım bu. Bir de çaralı yaksınlar. Bir de Kız, stol alıp benim çeşitten de çoğurak. Çoğurak. Okşaştırayım mı? Okşaştırayım mı? Sızılma işten bakmayayım mı? Sırım dökü açılayım mı? Sen kurmuş kurum kepkenden beri kıynalı çürüm bakırayım mı? Kıynalı çürüm bakırayım mı? Sızılma işten bakırayım mı? Sırım dökü açılayım mı? Sen durmuş kurum kepkenden beri kıynalı çürüm
Tatak kılınca. Jigitler. Kameradağı gelip kaldı. Nerede güyovala özü yok bolsa dağı. Kamerani qarab söylesең erteң videodan görüp alat. Tosun üçün söylep turupçu. Tam güyolanın ortunda oturup kalsın hemen. Bayağı neme? Hem vitrinaga жақсы kelsin da. Hacagada oylayıp bardığı için. Bir жақсы халат деген келтирип берди. Kamerani qarab. Dosum. Ölçüp de sen. Da krasavчы. Bay olsun dostum. Sen beni görüyorsun. Ali bu. Videodan görüp. Dostum 200 milyon vakti var. Allah'tan sizlerge özüme qanday жақсылық тілесем sizlerge ошол эле жақсылықты тілейм. Болгон ошо. Ана ушундайлар бардыгыбыздын тойдо ушинтип күлүп жайнап жүрө берели а. Kıskanmışla söyledim. Valla firmenin ileriden bir tane geltireydim. Hacekamızın hürmetine bitti. Hacekamıza muaddi insanlardan emasken ben aşağı. Sanatkorlar juda ham hurmat qilar ekan ular. To'pni nima sababdan kelganini ham yaxshi biladi. Shu Hoji akaning hurmatiga bitta jonli ijro. Bu ish yuzida ko'ramiz endi. Yassa. Qanday hozirda? Sochlaringni silasam tabibim. Bag'rimga bossana tabibim. Yerkalatib desana tabibim. Seni ko'rsam adob. Gaplashib o'tirsak. Termelib o'tirsak. Yuragimdan boshim bo'lib. Hoji aka, yo'q o'tirsan. Tabibim, yerga lafib desana habibim. Tabibim, Hoji aka, eshikingda men ado bo'laman. Sevgimni qildimmi son? Bo'ldim menga yar vafo. Sen uchun gulim chalaydi. Eshikingda men ado bo'laman. Gaplashib o'tirsak. Yongidan boshing bo'lib. Hoji aka, tabibim. Yerga latib desana habibim. Tabibim. Eshikingda men ado bo'laman. Labidan pardozsizam yig'layman. Umar ko'zdagi ko'zlari yuzlaridan yig'layman. Shirin so'zdagi yonaman, parvonaman. Seni deb ovoraman. Yonaman, parvonaman. Seni deb ovoraman. Sevaman deganidir, gülaman deganidir, yalaman deganidir, o'ylasam quvonam, hayotim deganidir, o'ylasam deganidir, yarimga bosganimni, o'ylasam quvonaman, Arasam senin suratın, yılmayıp bana gülesin. Göründü koysan balay mı, karındaş kayna yüresin. Karındaş, seninkinde gözler tanılmaz. Göz araşın ödüp bana
Restoranda ne var cengeler? Davay. Yok hadi. Yok hadi. Kulağı verin. Ömer. Amin. Kudayım temsakçılık versin. Amin. Amin. Oğluna hiç sen üzülmesin. İki dünyanın baktılığını görüp tın zaman oynayıp güldürgünler Allah'ım nasip kılsın. Arkanlarda ballarına olsun, tuğan oğluna ecesindir. Arkadaşlarına, kayınlıklar var. Tın zaman güldürgünde Allah nasip kılsın. Şimdi oynayıp güldürgün. Amin. 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 Bardıq uşul жерде отырған балдар барыңар жакшы ойноп, şu toyda жакшы өтүргөчтү Алла насип кылган болсун. Кызым дагы эл катары бактылуу болуп, şu күйөө балам дайыма тең барып, эки дүйнөнүн жакшылыгын көрүштү Алла насип кылган Sexy Babylon, booyah. Ошол күнү сенден уялганыман сөз таппай бүткүл ойлорум элесиң каппайт сүйлөткөн көздөрүң карагатпай ошол күнү издеп мен өзүңдү тапкандай кызгалдак күнүн ачкандай сезимдерим сага күчөп бара жаткандай кей кайда жүрдүң буга чейин анан айын менин садагам биздин өлүмү алып кетейин бул учурду мен кыялдан самаган тилегим орун ал жүрөгүмдөн орун ал жетелеймин колун ал дайманы ойго ал ошол күнү сенден уялганыман сөз таппай бүткүл ойлорум элесиң каппай сүйлөткөн көздөрүң карагатпай ошол күнү издеп мен өзүңдү тапкандай кызгалдак күнүн ачкандай сезимдерим сага күчөп бара жаткандай сага жипсиз байлангам туман болуп айланам билбейм кайда баратам ооба билем басам жардын четинен ашыгып сендей селкиге өпсөм демин бетиңден сенден өмүр башталат курбайм көңүл башкага сенин жаныңда болгом дайыма Bizim ağızlara
Жалпы жаштарды бүгінгі фуршетке қош келдіңіздер дейді. Бір қолшақ қойыңыздар, жеңіл жасыңыз. Қайнамаған ұқсайсыздар, мындай қылайынша. Байболовтың красавчик деген достар бар, жігіттер бір қолшақ қойыңыздар. Енді қыздар, Асема красавица деген подружка. Браво! Дал ошол Асеманы шаңны қолшаулармен тосып алабыз. Қана Асема билеп кірші қын. Кел! Асема, как настроение? Сонун. Сонун бу? Ооба. Дал ушул Асеманы бүгүнөн кийин Султан Сулейманы шефи Байболсунду тосуп алабыз. Бир кабыл кетчи. Настроение жакшыбы? Өтө сонун. Үйлөнгөн кандай экен? Сонун. Жагып атабы? Жагып атат. Башына жагат, ата көрүнүп кетесиң. Дал ушул эки жакшы жанында жандап жүргөн жакын дос жана жакын подружка бийлеп кирет, тосуп алыңыздар. Байболсундан да шашылыш кирдиң го сен, Так, Байболсун негизи бир аз жылбасаңыз, достору менен мындай кечинес көчөгө чыгып турасың да. Ооба. Түнү саат канчада келесиң? Эркекче айтчы. Таң атканга чейин. Масаба. Байболсун таң атканда келгенде жырмайып тосолгонго даярсызбы? Жок. Булар тоюн эле уруштуруп жүргенсиздер экөө, Ар бир клубда достордун арасында ушундай достор бар да. Байболсун өзүнү чала спортик сезген, бирок тамекини чегет, насыбай атат, ичет дегенди кошпой эле коюн. Чала спортик достордон ким бар? Тилла. Масаба. Ким кара? Стоп. Деп жума намазга келгенде эле кетпесиң, сен. Бир Тиллага музыка койчу, чала спортиктерди бийини көргөн келеби? Так, подружкалардан да ушундай кыздар бар. Характери эркекче болуп калган кыздар болуп го. Ким бар? Сезим. Балдар менен да тең айтышат. Урматова Сезим. Сезимге музыка кетти. Кандай фигура. Сезим, сен бийлеп келдасың же балдарга эле мындай кылып кетесиң? Сезим келсең, Сезимге бир өзгөчө музыка койчу. 2 жаштын жанына чейин бийлеп барасың. Кетти Сезимге музыка. Вау, Сезим! Стоп. Сезим менен сайда жүргөндөй эле келди. О, Сезим, Ана чала спортиктин жанында турасың. Экөөңөр уже бир пара болдуңар. Нормально. Достордун дагы ушундай достор бар. Бир аз четке жигип алсаңыздар. Достордун арасында ушундай достор бар. Комп дегенде акча чыгарбайт, чайханага акча чыгарбайт, бирок кыз дегенде акчасын чачкан достор бар. Ким? Замир. Чала спортиктерде иш чоң да булардачы. Так, подружкалардан дагы ушундай кыздар бар. Характери эркекче болуп калган кыздар болуп го. Ким бар? Сезим. Балдар менен да тең айтышат. Урматова Сезим. Сезимге музыка кетти. Кандай фигура. Сезим, сен бийлеп келдасың же балдарга эле мындай кылып кетесиң? Сезим келсең, Сезимге бир өзгөчө музыка койчу. 2 жаштын жанына чейин бийлеп барасың. Кетти Сезимге музыка.
Вау, Сезим! Стоп! Сезим менен сайда жүргөндө эле келдик. О, Сезим, а? Ана чала спортиктин жанында турасың. Экөөңөр уже бир пара болдуңар. Нормально. Достордун дагы ушундай достор бар. Бир аз четке чыгып алсаңыздар. Достордун арасында ушундай достор бар. Комп дегенде акча чыгарбайт, чайханага акча чыгарбайт, бирок кыз дегенде акчасын чачкан достор бар. Ким? Замир. Замир. Кой сен бийлебейле. Жарашпайт. Сакал рабочий эле Замир? Подружкалардан Замир менен пара болгон бийди жыртып койгон курбу кыз Асия. Асия! Нормально. Асия, пойдет, болот. Ана, мынанын жанында турасың, экөөңөр бир пара. Так, достордон дагы ким бар? Бийди жыртып койгон, постоянно бий батыл болгондо бир досту түртүп чыгарып койсуңар го, бул чак. Ким? Тынар. Тынар музыка. Эми сомдук кытайский ашка болот. Нормально, Тынар кел. Нормально. Тынар менен бийлей турган подружка аты Миранай. Мирана. Ким? Стоп. Мына Мирана дегениңер бул турмушка чыккандай эле коркуп алып тур го. Башка ким бар? Айзырек. 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 Стоп, бул досуңар страшный бошоноп турбайбы, а? Кыз дегенде өзүнү кармай албай калат окшойт бул, а? Так, 3 пара болду. Анан досторуңа ишенесиң да турабы? Достордон конкурска деп мынанча сом деген дос барбы? Ким бар? Жора башы ким? 3000 сом. 3000 сом. Келсең, атың? Радбек. Радбектин атынан 3000 сом сразу алабыз биз. Кийин анан бербей койушуңар мүмкүн да просто. Радбектен 3000 сом акчалай приз. Дагы ким бар? Жакын достон канча? Жакын дос. Актан. Жакын дос бул жактабы? Оран. QR-код чыгара кылайын сразу, а? Заман өнүккөн го. Жакын достонбу? Сага жакын достон 4000 сом акчалай приз. Расул жана жакын дос общий сумма 7000 сом. Дагы ким бар? Актан. Мени чакырбай өзүң келбейсиң бул жака. Кандай? Эмбанкка салып коем. Эмбанкым бар да турабы? Актандан 5000 сом акчалай приз. Кол чаап коюңуздар. Общий сумма 12000 сом. 12000 сомду мен бир парага тапшырам. Болушунча аракет кыласыңар. Подружкалардан канча сом чыгаргандар барбы? Кыздарды сындырып бергенсиң деген, а? Достордон ким бар дагы? Барбы? Спонсорлар? Деп кол чаап аткан достор жокму? 2000. Не кылайын, кийинирээк чыгарайынбы? Атың ким? Тимур? Тимур, сен садака бергенде эле берип атасың го? Мен Эмбанкты обновить этип анан кийин келесиздер. Тимурдан 2000 сом акчалай приз. Мен бирок Тимурдан сөзсүз алам. Общий сумма 14000 сом. 14000 сомду бир парага тапшырабыз. Так, биринчи пара келгилечи. Булар кимдер? Атыңыз? Асия. Кандай музыка коелу? Болой. Сагач? Восточный? Восточный деди тойдо бийлейсиң же эне сайда бийлейсиң? Бир зажигательный бир сону музыка койчу. Азиз. Кетти маэстро Тимурдун парасы. Замир, а? Замир. Замирге музыка кетти. Вау!
Стоп. Келсеңер. Ақырында қол шаптырабыз. Нормально атак. Кейінгі бара чала спортиктер қана. Чала спортиктер. Орталыққа шықып қалады. Bir өзгөчө музыка қойшы сол бара. Кетті чала спортик. Нормально, нормально. Üçüncü para bul. Tınar Ayzirek. Özgürce para. Gitti muzika. Tınar. Tınar Şamura. Все. Болды Pınar. Bravo. Birinci bilegen adınız? Zamir. Zamir'in komandası birinci orun degenleri kol çağ koyulaçı. Mınalar var ya ayda çok oyna kol çağ şurada. Çın. İkinci bilegen Çala Sportikler degenler. Üçüncü bilegen bu Smertel nomer kana. Pınar. Pınar sen o toyga barlayın öte köp boldu Pınar. Pınar i Ayzirek. Ayzirek i Pınar Nağlayın. Pınar 2000 so'm akçalayı priz. Sırası bölüş oldular mı? Dağı 1000 so'm akçalayı priz. Dağı 1000 so'm. Allah öyle. Çok rahmat kanaymen jol жүрүп çarşadыңыздар. 10 minutalik tanspol bereyim. Adalga qabaqlanamiz. Mana yoshlar uchun tanspol. Ikki joqda o'rtoq qolamiz. Qana jigitlar. DJ Aziz. Wow. Sana Ahkam'ın atından bileyiz.
Çoğun rahmat, qanday emas, siz dasturxondan o'rin olingizlar. Bir 10 minutda tamoqlanib olingizlar, andan keyin konkursda ulantamiz, antraktida ulantamiz. Çoğun rahmat, o'rin olingizlar. Boş oynarsın mı? Aynen. Atıyor, ağzımda sakızı şişirip arsız atıyor. Belki de bu yüzden bunun sahibi oldum ya. Sonra geçmesin şımarı geçti bu dünya. Geçmiş kaşına gözüne sürüyorlar. Kırtıyor, beni karşıma geçmiş anlasıyor. Kırtıyor, söylediğini gör babanız var yine gületiyor. Yeni alet gelmiş istek ve yalan sarma olsun. Sevgilim karar, derinden çıkarar.
ucunun tekinde Maceranda kurban çektin Kostaşı dairesinde Kana çoğurdayız. Maceranda kurban çektin Kostaşı dairesinde Temperatura para demais, atmosfera maximada taca lights, tá brincando, nada spoilers. Temperatura para demais, baby, try to go, baby, try to go. We adila, da, adita, we adila, da, adita, we adila, da, adita, we adila, da. Aziz. Altından biriyiz.
Ақтанның атынан. Wow. Yeah. Ana şanlırak bileyiz, yigitler koldu götür. Деген жалпы жаштар bir қол шағып қойыңыздаршы, настроение қандай? Қанам бай болсын, қайсыл жақта? Бай болсын мен Асема, келсеңіздер, келіңіздер. Siz gelip tursanız, bay bolsun da özüm tava alam hazır. Жақшы ма? Шол жерде тұрасыз. Асема, келіңіз. Бұл жерге өтіңізші. Жалпы жігіттерді мен бай болсын артына шақырам. Жігіттер, достор, братишкалар. Келгілі. Алеме қыздар Асеманың артына өтөбүз. Сестренкалар, подружкалар. Жеңелерді де өтсе болады. Асема, biraz aldığa çıkalımız. Kızlar bakmaya olsun. Kana. Бол düştü. Geliniz. Dostlar mıhtı, или kızlar mıhtı anıqtayız. Hazır özüңөр шешесиңер азырча. Birinci qol çaptırıp көрөйүн. Асеманың құрбылары, как настроение? Вау! Ким ұтты? Подружкалар, жігіттер? Подружки. О, ойыңызша қыздар же балдар? Bir қиқиқ қозбақшы. Ошонда ким экен? Балдарда. Конечно, балдар. Bir ырдатып көрбөйлү, общий хор, биринчи кыздарга музыка коюлат. Баарыбыз чогурдап коюшубуз керек. Но жигиттер деле таң калсынчы. Тура кыйдырып, кетси кыздар. Әлеме балдарды музыкасы даяр болсо, қана чоңырдар кетті жігіттер. Стоп, болды. Вообще сөз жоқ. Қандай нечесіне? Қыздар деле көп болгулады. Бізде күнөбү. Ким ұтты, балдар же қыздар? Балдар. Ойыңызша? Қыздар. Мынау деле қайтпайды екен, ертең бай болсын үйіне барасыз,
Подружкалар сиз менен жашабайт. Ким? Кыздар. Бу по-любому кайтпайт экен да. Эмне кылсаңыз, Байболсундун көзүнө бир жакшы карап койсоңуз. Ким экен? Балдар. Биз эле кайтпайбыз го. Бир жигиттерге дагы бир музыка койсоңуз, чоңгурдашат. Кетти жигиттер. Бишкекке. Дагы бир жолу. Bir kez de. Еще раз. Düş gördüm. Bana karabat. Stop. Вообще сонун. Кыздардын музыкасы даярбы? Кыздарды деле көрөбүз. Мына катуура кырдан коюлачы кыздар, Ана кыздар. Канышам. Sen tandağın, sen candağın, bölüğe boğayım kanışam. Gördüңөр да. Az bolsa dagы saz болушунча кыйкырышты. Ким утту? Достор, кыздар. Достор. Точно? Оюңузча подружкалар или достор? Подружки. Ырдаш боюнча мына тең эле болду. Булар деле аз болуп калды, бирок болушунча кыйкырып ырдады. Кыздардан ишенген бир бийчиңерди чыгаргылачы. Бир аз артыраак чыгып алабыз. Ишенгениңер ким? Асима чечсинби? Кыздардан Асима чечсин, ким чыгат? Ким? Сезим. Сезим. Стоп. Балдардан ким? Актан. Кел сыймай. Канаттан. Башка кимди чыгарабыз? Ким? Байболсун. Кимди? Тынар. Жана эле Тынар. Сезим, даярсың да? Азиздардагыдай, Сезим, Ана Тынар, Сезим кетти, маэстро! Тезирээк койсоң болот да, Кетти! Сезим, давай! Тынар, делай! Ушул жеринде. Стоп! Тынар утту дегендер. Сезим утту дегендер. Браво. Тынар, сен өзүң кармай албай калат экенсиң, Бир өзүңөр каалаган музыканы коюп берейинчи, мындай шаңдуураак кырлардан коесуң, Азиз. Кандай? Айырмашсың. Любой. Кетти, Сезим дагы бир көрөлүчү. Тынар, Сезим. Сезим. Мынау 1000 сом акчалай призди Сезимге берип койгулачы. Сезимге башка ким бар кыздардан? Асия бар дейт го. Кана Асия. Кыздар сразу назад кайттыбы, Так, достордон
Сага дагы бир 1000 сом акчалай приз кошоюнчу. Кол чапкыла Тынар. Dans bolду баштайбызбы? Так, аз эле убакыт калыптыр. Кана, кыздар, жигиттер, 2 жаш келиңиздер.